Di sengkoy ke beli kopi, bilo ya no. Mun beda kopi aja langsung ya no. Pas es ruput, kadang naik pekareng. Tak ngerti si aku boy. Apa kocaan saya deh mas? Pasti lo rekam, ingat wartawan. Saya jadi mas, aromas bener kara betindi. Pas rekam mau nang papet aja, malah jelas pas ke ngaki. Aji ya, mau kok pegel ya jawab mas. Coba pakai beri rekaman. Sambil naman ko empat apa aja cekik jawab pas lagi di ngaki deh ya. Lah. Ini kak kamu mah. Tajuk. Orang siapa tapaskan Cina aki. Mun pas atau karja tulingin ke menghindar, malah lo saja pegel ang kuaciling mo ng seda. Harus selesai deh kita sepor kan kok. Paham ya? Wes lah, jika pinta sekolah kang kok percuma tau, lucu kok.